Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Buni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo zigize amakuru yo kuri wa kabiri tariki 27 z'ukwa gatanu. Ishiramwe mpuzamakungu ry'agateka kazina muntu Amnesty International rivuga ko umuhari w'abagwanyi wa M23 wakoze ibikorwa byo gushimuta, kwica, unaboreza gupfa abasivile mu mabohero ari mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko rw'ubujurire rwa Kigali rwatanze igihe cy'amezi 4 mu mujyi wa Kigali ndetse n'abaturage bawurega kubarenganya ku mitungo yabo kugira ngo babe bashoboye kumvikana binyuze mu buhuza. Mugimi y'amamazo y'abazokwitoreza ubushinga amateka, ubukenguza amateka n'ubujenama bw'amakomine igeze mu ndwi ya nyuma, abanyagihugu bo muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura bizeye ko bagiye kuronka umuvugizi kugira bubakigwe idigi rishobora kubakingira gutangira uruzi Rusizi. Cyo twifuza no kuba tubakira idigi ahajya ku Rusizi kwa turonka agahengwe kaya mazi ya Rusizi. Turacarindiriye ntibatubwira inyishu yabyo, abaje batubwira ati uko turindire ngo inyuma y'amatora. Tubafitiye n'igikino c'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Jacques Nitegeka. Amakuru no musi tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryaneguye gutanga imfashanyo kwagizwe n'umugwi ushigikiwe na Amerika hamwe na Israel Gaza, rivuga ko ari ugusamaza abantu. Igisirikare ca Israel cemeje ko kimwe mu bibanza bine byo gutangirwamo imfashanyo byategekanijwe n'ishiramwe ry'ubutabazi ry'Gaza ryitwa Gaza Humanitarian Foundation catanguye gukorera Ital as-Sultan mu burengero bwa Rafa. Hari amakuru avuga ko ico kibanza cari carengewe gato. Amakuru ava mu muhari Hamas uvuga ko abantu bateye aho hantu kubera ko bari bihebuye kubera ivyo barya. Gaza Humanitarian Foundation yavuze ko ivyo bita ibikorwa bisanzwe yasubiye gukogwa. Bamwe mu baba muri ako gace bataye umwikomo kuri Hamas bavuga ko ariyo yasize abantu atavyo kurya canke amazi bafise. Abajyango bakibabajwe n'ababo bafashwe bunyagano n'umuhari Hamas baraneguye cyane umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu kubera yabahaye ivyizigiro vy'ubusa. Mu butumwa bwa video ku munsi w'Imana, Bwana Netanyahu yavuze ko mu minsi iri imbere yizigiye ko hazoba amasezerano yo guhagarika intambara i Gaza no kurekura inyagano. Ariko ibiro vyiwe byaciye bihindura ivyo yashikirije bivuga ko atari vyo yariko aravuga. Umuvukanyi w'umwe mu bari bafashwe bunyagano, Nimrod Cohen, yagirije Bwana Netanyahu ko ari gukoresha intambara yo gushusha abantu imitwe mu miryango yabo. Ishiramwe mpuzamakungu ry'agateka kazina muntu Amnesty International ivuga ko umuhari w'abagwanyi wa M23 ushigikiwe n'u Rwanda wakoze ibikorwa byo gushimuta, kwica, unaboreza gupfa abasivile mu mabohero ari mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Iryo shirahamwe ryavuganye n'abahoze ari imbohe bari bafungiwe i Goma ni Bukavu. Bamwe muri bo bavuga ko bagirije ko bavuze ku bijanye n'amabi yakozwe na M23. Abandi nabo bavuze ko abagwanyi ba M23 bagerageje kubinjiza mu muhari wabo ku nguvu. Amnesty ivuga ko umusivili umwe yafungiwe iminsi 5 mu container yo mu bwato akavunwa ukuboko mu gihe bariko baramuboreza gupfa, mu nyuma agapfira mu bitaro. Sarah Jackson nicegera c'umuyobozi w'igisata ca Amnesty mu karere k'ubuseruko n'amajepfo ya Afrika yavuganye na Victoria Uwonkunda, umunyamakuru wa BBC mu gisata ca Newsday. Amnesty International has conducted a painstaking. Amnesty International yarakoze amatohoza ruhisha kuva mu kwezi kwa kabiri mu bibanza canke ibigo M23 ipfungiramwe abantu muri Goma na Bukavu.
muri ayo matohoza tukaba twaratoye ko M23 yishe ikaboreza igufa canke igatuma hari abantu babugwa irengero muri ivyo bibanza ifungiramwo abantu. Twavuganye n'abantu 18 bahoze bafunzwe baborejwe igufa canke babonye abandi baborezwe igufa. Tortured by M23. Watubwira muri make bimwe mu byo bababwiye? Former detainees have recounted how abahoze bafunzwe bavuze ingana abagwanyi ba M23 babakubita ubuhiri n'itsinga z'amatara ku mugongo, ku maguru, ku bwicariro, ku bihimba by'irondoka, kandi ivyo byarabasizeko ibimenyetso byo kuborezwa igufa. Twarabonye amafoto yerekana ibihuye n'ivyo batubwiye byo kuborezwa igufa. Hanyuma twaravuganye na bamwe mu baborejwe igufa n'ababonye ababorezwa igufa. Ndaguhaye akarorero kamwe, hari umugabo yavuze yuko yapfunzwe amayinga 3 muri ico gihe cose, yakubitwa buri munsi mu gitondo. Aba M23 bakamubwira yuko aho yaba ari karafata icayi co mu gitondo. Ahandi muri Kanyarucinya, M23 yarafungiye mu ikonteneri umunyagihugu asanzwe imumaza y'iminsi 5. Uwo muntu yahavuye apfira mu bitaro Igoma kubera ingaruka z'iryo pfungwa. Yarabwiye umuryango ingena aba M23 bafashe ukuboko kwiwe bakakuvunisha amavi yabo. None abo bantu bibasirwa ni bande? So the cases that we have documented, they are civilians. They said that they have been... Abo twakoze kamatohoza n'abanyagihugu b'abasivile bavuga yuko bagirizwa gukorana n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike no kwiyamiriza amabi akogwa na M23, ko bazahara abagwanyi b'iyindi mihari yitwaje ibigwanisho. Twaranatohoje ku bantu bapfunze kuko M23 yashaka kubagondoza ngo bakorane canke bindire muri uwo muhari ku gahato, ariko aho M23 ntivuga yuko hari abantu iba yapfunze atanumwe abizi, maze ugasanga nta bashingwa manza bafise canke bo mu muryango ntibashobora kuja kubaraba. Ugufunga abantu muri ubu buryo rero niho hashobora kubera ibyo kuborezwa igufa. At greater risk of torture. Muravuga ko ibimushinja uyu mutwe bishobora gufatwa nk'ibyaha byo mu ntambara. Niki gifatwa nk'icyaha cy'intambara? So these bene ibyo bintu bica kubiri n'amasezerano mpuzamakungu y'abantu bari mu kaga, kandi birashobora kuba ibyaha bikorewe zina muntu. Aha dushaka kuvuga nk'ibyaha byo kugandagura, kuboreza igufa canke gutuma abantu babugwa irengero. Uretse n'ivyo, hari abantu bo mu miryango y'abapfunzwe bahaye amafaranga M23 kugira ngo ababo barekugwe, kandi nico kirashobora kuba icaha gikorewe zina muntu mu kugira abantu imbohe. Yari Sarah Jackson Chegera c'umuyobozi w'igisata ca Amnesty mu karere k'ubuseruko n'amajepfo ya Afrika. Twagerageje gushaka muri M23 ngo twumve ico bavuga kuri ibi birego, ariko ntitwashoboye kubabona. Urukiko rw'ubujurire rwa Kigali rwatanze igihe cy'amezi 4 mu mujyi wa Kigali ndetse n'abaturage bawurega kubarenganya mu mitungo yabo kugira ngo babe bashoboye kumvikana binyuze mu buhuza. Abaturage 66 bari batuye mu gace ka Nyarutarama barega umujyi wa Kigali gutesha agaciro imitungo yabo no kwemera kwimukira mu mazu yubatswe mu gace ka Kicukiro nta ruhara babigizemo. Aba baturage bavuga ko amazu bahabwa n'umujyi wa Kigali atabereye umuryango kuko ari mato cyane kandi akaba afite agaciro gato ugereranije n'ak'imitungo bari bafite Nyarutarama. Mu rukiko rukuru aba baturage bari batsinze umujyi wa Kigali utegeka ko bahabwa ingurane y'amafaranga, ariko nabyo ntibyari byishimiye kuko imitungo yabo yahabwaga agaciro gato. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Mwitabiriye ubuhuza byabafasha kuramira igihe mwari kuzatakaza ndetse n'ubushobozi mwari kuzatanga mu gushaka ubutabera bunyuze mu rubanza. Ayo ni amagambo y'umucamanza mu rukiko rw'ubujurire rwa Kigali abwira abaturage basaga 60 bari batuye ahitwa Kangondo mu mujyi wa Kigali ndetse n'abahagarariye uyu mujyi. Aba baturage barega umujyi wa Kigali ko watesheje agaciro imitungo yabo ugashaka kubimura ku ngufu badahawe ingurane igenwa n'amategeko. Ni ikibazo cyatangiye mu mwaka 2017 ubwo umujyi wa Kigali wategekaga aba baturage kuva mu nzu zabo wavugaga ko ziri ahabashyira mu kaga. Ku ruhande rwawo uyu mujyi wemeraga guha buri muturage wimuwe ingurane y'inzu ahitwa mu Busanza. Aha rero niho havutse ikibazo.
abaturage bavuga ko amazu yari akabije kuba matoya cyane, dore ko hari n'ayari afite ibyumba 2 cyangwa se na kimwe, kandi agatangwa hatitawe ku ngano y'abagize umuryango. Ikindi ngo agaciro kayo kari hasi cyane ugereranije n'ak'imitungo bari bafite mu gace ka Nyarutarama. Mu rukiko rukuru abo baturage bari batsinze umujyi wa Kigali utegekwa kubishyura ingurane y'imitungo yabo, ariko ibazwe mu mafaranga. Nubwo iki cyari cyo cyifuzo cy'abaturage, ntabwo nabwo banyuzwe n'umwanzuro w'urukiko, kuko bagombaga kwishyurwa ku gaciro ko mu mwaka wa 2017, kandi nyuma y'imyaka 8 agaciro k'imitungo karazamutse cyane. Iki gitekerezo cyo gukemura impaka binyuze mu buhuza cyatanzwe n'umujyi wa Kigali usaba ko urukiko rwaba ruhagaritse urubanza, impande zombi zigashaka umuntu uzijya hagati akazifasha kumvikana. Ni icyifuzo cyashyigikiwe n'urukiko ndetse n'uruhande rw'abaturage ruracyemera. Mu gihe bitashoboka kumvikana, ababuranyi bazagaruka mu rukiko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 biteguye kuburana. Mu gihe hategerejwe uko ibintu bizarangira, hari bamwe mu baturage bemeye kwimukira mu mazu bahawe ari ahitwa mu Busanza mu karere ka Kicukiro. Gusa aba bakiri mu rukiko bo bavuga ko ijambo biteguye kumva ryonyine ari iribaha ingurane bishimiye kandi bazwe mu mafaranga. Icyifuzo cyo kubakirwa amazu cyo bakacyamaganira kure. Amashirahamwe atanga imfashanyo muri Sudani yaburiye ko ariho akaga gakomeye k'amagara mu gihe ingwara nka kolera n'izindi ngwara zica abantu ku bwinshi ziko zirakwirakwira mu bihe ibikorwa remezo mu rwego rw'ubuvuzi vyasenyutse. Mu mayinga heze abantu baba 350 barapfuye bivuye ku ngwara ya kolera mu mugwa mukuru Khartoum. Ibigo bitanga imfashanyo bivuga ko ari ingaruka zitaziguye z'imyaka irenga 2 y'intambara rutavanako, mu gihe ibitero by'utudege tutajamwe abadereva vyagabwe ku bibanza bihingurirwamo umuyaga nkuba byo mu gisagara kibanye ca Khartoum Omdurman, vyatumye abantu banywa amazi aremwe imyanda. Hafi ibice 3/4 by'ibitaro byo muri Sudani vyarasenyutse. Isa 11:40 muri studio za BBC i London, isa 12:41 murantunga. Mu Rwanda no mu Burundi amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Isa 11:42 noneho muri studio za BBC London. Mu gihe imyiyamamazo y'abazokwitoreza ubushinga amateka, ubukenguza amateka n'ubujenama bw'amakomine igeze mu ndwi ya nyuma, abanyagihugu muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura bizeye ko bagiye kuronka umuvugizi kugira bubakirwe idigi rishobora gutangira uruzi Rusizi. Aba banyagihugu bamaze imyaka baturatura kubera imyuzure iterwa n'ugo ruzi hamwe n'ikiyaga Tanganyika. Baratakamvye kenshi basaba kubakirwa iryo digi, ariko nta nyinshi tomoye bigeze baronka. Ubu rero bizeye ko akamu kabo kagiye kumvirwa na rijya abiyamamaza bose bahaca baza bashira imbere uwo mugambi. Jidas Nkundimpundu yagendeye mu banyagihugu bo mu Gatumba maze adutegura inkuru ikurikira. Tuko turi mu kubera amazi baduhaye indaro ahakamutse hajya kwa Buyengero niho tugiye gusaba indaro. Francine Gakecuru ari kumwe n'umwe mu bana biwe biremese intunduguru. Bagiye kurondera aho bisondeka kubera imyuzure yasubiriye gushwara agace babamwo. Uyu muvyeyi w'abana 9 mu mvugo birumvikana ko asa n'uwarengewe. Umuganirije acatangura aho kuyagira ibijanye n'uruhombo amaze kugira kubera imyuzure iterwa n'iduga ry'amazi ya Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi. Turarushe n'Imana mu ijuru irabyumva. Ugiye kuzobikora wese umushize Imana imbere kuko data wo mu ijuru ne wabibona. Twahombye ibintu byinshi, twarahombye ihene zishira hamwe, twarahombye imbati, inkoko, ingurube. Nka jewe narabuzemwe n'umwana kubera aya mazi kandi barutura barabizi. Aha muri zone Gatumba imiduga y'abiyamamaza batandukanye iguma inyuragiranwa iriko ivyuma bishikana amajwi kure. Bose basaba abanyagatumba kubahunda amajwi. Yamara aba banyagihugu bo baguma barikanuye kugira bumve uwuza koza gatoke aho bagwaye. Ahanini bifuza uwo bafasha kuzibira amazi ya Rusizi ne Tanganyika abageramiye. Cyo twifuza nuko botubakira idigi
hajya ku rusizi rwa turonka agahengwe k'aya mazi ya rusizi turacarindiriye ntibatubwira inyishu yabyo abaje batubwira ati yuko turindire ngo inyuma y'amatora turacarindiriye twumvirize ikizovamo so dusaba ijambo nyamukuru rya mbere nuko bodukorera idigi hama tukaraba ko twopfa mwano manzi kuko bokora idigi nta mazi yosubira gutera hanina ano mazi ava muri rusizi bamaze kudukorera idigi nuko nta kindi twakwirirwa turagoza leta. Abiyamamaza bisa nkaho batahuye igihanza abanyagatumba nka bose iyo bagiyeyo baguma bagarukana cyane ibijanye no kubaka idigi. Ubu n'umwanya w'iki gikino c'urunana. Rengo yarwaye uburwayi bw'amayobera. Patrick we byamukomeranye. N'urunana. Wowe imyojese. Wasanze ari kukubeshya mudasase? Ibyo uretse tukabyihorera mabuja tukipangira uko dukora akazi koko. Ku mwana wawe umutsimbara yahosera. Ntushaka ko tunamuvuga? Ndumva byo byaba byiza pe tukivugira ku bindi. None se ninkubwira ko nyereka udufoto twe. Nta n'inyinya uri bunyereke? Anda dufite se. Mabuja urumva twahure mu nzira avuye ku isoko. None ndamubwira nti se wanyeretse umwana ko urumva ngo turasa cyane. Nanjye nkareba niba koko ari byo. Nadine ati iki rero? Ati sinakwereka umwana wanjye duhuriye mu nzira. Ariko n'uburyo bivuze. Nibyo se. None se ubundi wajyaga kurebera umwana mu muhanda ntabwo uzi aho nyina atuye? Ariko se mwabivuganya hari ngo ninkunganyira unsubiremo ibyo yambwiye. Sinari impari na Nadine ntiduherukanye. Ariko ibyo byo rwose birumvikana. Ubuse ni gute se w'umwana amurebera mu nzira nk'abandi bose? Ahubwo Nadine asigaye yitonda niba ataguhaye urushyi. Nta kundi nyine nagarukiye aho ngaho. Ariko nyine uyu munsi ndaza kureba uko ngera hwabo anyereka umwana wanjye. Ubwo kandi urika amata n'urutwe gusa ngo ugiye kureba umwana. None se kwa kiri uruhinja ataratangira kurya ngo ndamugurira indazi cyangwa amata urumva ko namushyira ikimabuja. Niba atararya se nta nubwo yambara. Nyina se ntakenera kurya. Ubwo urumva wabura icyo ushyira Nadine koko mu rwego rwo kumugusha neza ngo akwereke umwana wawe Patrick. Nese ubwo ndashaka impano z'umwana nshaka niza nyina cyangwa zimwe muri bo zirahagije. Noneho se akabaraga kagarutse. Ubu nta kigenda. Urumva umeze utese? Imbaraga ntazo umubiri wose ndumva kandi nkonje kereka wandeka nkaba nicare hakazuba kakava. Ikibazo rero nuko abakubona wicaye aha ngaha kandi bazi ko waje ku kazi bose byagenda bite. Ihangane mukobwa je. Ihangane nta kundi erega bibaho ihangane. Uyu boss singucyura Stefa kereka umpaye uruhushya nkataha. Urumva se utashye Pascal atakoze icyo urwaye gituma ugaruka mu rugo udakoze? Birumvikana ko ntarihingutsa ko ntwite ariko nashaka ikindi mubeshya. Cyangwa n'ubundi no kwikanga ubusa ntabwo twite mukobwa je. Ubu ntiwasanga ari cya malaria cyagufasha? Ariko Stefa urareba ukabona ndi umwana koko? Umwana ariko kwibeshya bibaho. Ubuse yaba yaragiyemo gute koko? Uravuga ngo yaba yaragiyemo gute se amadosiye twasinyaga buri munsi twabaga dukora ubusa? Yego amadosiye twarayasinye ariko ndumva rwose ntanda naguteye. Ubusanzwe nteye inda mpita mbyumva. None se ubunge n'ubwa mbere ntwite nyoba ko umubiri wanjye umeriyo mfite inda koko? Yarancitse kajyamo uko byaba ari ikibazo ra. Ndemezo uri hariya Nyiramareza arenda ko munsi ndaho. Sinzi uko byamera rwose amenye ko nongeye kubyara mu gasozi. Ubusa ninjye byoroheye. Pascal namenya ko ntwite indi tariye none nabigira. Yesu ubundi koko nkubaze mukobwa je. Umbaze ki Stefa kubona ibyanjye byandangiriyeho koko. Pascal abimenye ko twite kandi mudaheruka kurarana akubaje umugabo waguteye inda wavuga ko ari inde. Ese burya ni wowe uri kumwe na mukobwa je naho ngaho Stefa? Komeza nta kibazo busho. Nayize ngo ndabaragoye we ndamwiganiriraga da. Musanze hanaruka. Narebaga rero niba hari icyo namufasha kuko ngo munda rwose hamumereye nabi cyane. Hamumereye nabi? Yagize kwa muganga niba atameze neza. Reka wanza ari inzoka zamuhagurukanye narya karavumba aramererwa neza asubire mu kazi. Ariko Stefa
umuntu warutse bigeze ahangaha koko ubwo urumva umuravumba hari icyo uri bumumarire. Ego ko burya suzi kugura utwenda twiza tugeze aha Patri. None se ubona nambara nabi Nadi? Aha nari nzi kuzigura y'abasore nari nzi kuzigura n'iy'abana. Ha nabyo ndabizi. Urakoze kumuzirikana rero kamugura utwenda twiza. Muri ya envelope rero yindi harimo igitenge cyawe. Meya fungura rero rwose. Urakoze cyane Patri. Rwose iki gitenge ni cyiza pe. Hitombora yabohora bitaho buri munsi da. Abahese nitaho buri munsi ko nta mwana ngira singira umugore singira umubyeyi abo nitaho nabahe koko Nadi. Ejo bundi se wambwira ngo ufite umwana ra? Umwana nyine ndamufite ari we w'uyunguye nje kureba. Ahubwo se kutamuzana ngo muterure. Ari mu cyumba arasinziriye. None se ko ngiye kugenderanya none ntamubonye Nadi. Nese ko asinzira urumva namukangura Patri. Uragenda ubwo nguzagaruka undi munsi akanuye. None se wakinguye icyumba byibuze nkamurebera mu buriri utiri umubyutsa. Wenda nkafata agafoto nkazajya mba ariko ndeba igihe ntaragaruka ahangaha. Yego ibyo haraho bizi Patri. Ubonye umugabo winjira mu cyumba cy'umugore utari uwe. Bitwakise ko nubundi hari igihe twabanaga nk'umugore n'umugabo Nadi. Reka uziko ntabyibukaga we. Haye twarabanye nk'umugore n'umugabo. Nasinda naba narayiguteye gute Nadi. Yego ye. Sinayiguteye igihe uvi wawe aho warahunze mu Nyampama ukagaruka inyarurembo udafite aho bamaze nkagucombekere wanje. None umuntu mwabanye nk'umugore n'umugabo mu nzu ukamutera inda arabyara ntujye no kwa muganga urebe icyo yabyaye. Ugiye kunyurira ko natinze kuza kureba umwana Nadi. Ubusurebye igihe uziye ukareba igihe nabyariye twava ko watinze cyangwa wari warabyanze. Ariko Nadi ibyo ndumva rwose twabirenga tukareba iby'uyu munsi. None se kugeza uyu munsi rwose nta bushake mfite bwo kureba umwana wanjye koko. Umwana we wanze kwita izina. Ariko yo mwese ntacyo atwaye kuko nawe uri umubyeyi we. Ikibazo nuko wanze kuyambwira ukanga no kumunyereka gusa. Nawe nkwereka Patri. Rwose ni kenshi ndagukeneye wanga kunyumva. Nawe reka nkwima umwana byibuze uba bariho gato ubumve ko kubabara bimera. Waretse nzi kukagira ko byibuze naciye bugufi nkava mu kazi nzanywe no kureba umwana wanjye. Yego. Sinazi imbokoboko nkazana impano z'umwana n'umubyeyi. Wamaze. Niba bakugiteye n'utu twenda tw'umwana aribyo byatuma nisubiramo. Umbwire mbiguhu bijyane. Dore ngibina nibyo ndinjiza mu nzu. Wagiye uri kubunebwe mu kazi busho. Kurya mukobwa jana yaje arwaye nawe wabonye urwitwazo uyu munsi. Ariko urwitwazo ndi. Ngaho reba igihe yagiriye kuzana isima. Hashize se iminota ingahe. None se ubona bakina nihereza ibikoresho koko. Nawe siwe n'uburwayi. Niba ari uburwayi ze nyine. Usanzwe mukobwa jana ni igifaru mu kazi rwose. Ni igifaru nyine ariko ararwaye. Se niba arwaye yagiye kwa muganga ubundi. Arinda kugwa mu kazi kubera iki? Kuzi ko wagira ngo mukobwa jana uvuga suwo kwa Pascal. Buriya zuri urabona ari uwivuza koko. Ariko Stefan mubazi. Nafata amafaranga y'inkunga ihabwa abagore batwite n'abonsa bo mu miryango ikennye. Kugise bataguze mitiweli. Niyo bagira mitiweli se birabicira umuntu atanga babikura he koko buriya. Umva rero mubwire. Niba atagiye kwivuza rwose nataye. Reka tumurwaza turebe ko uyu munsi yawucyura wenda ejo ntazagaruke. Umva rero senze uko ushaka akazi gahe gakorwa rwose. Ariko numva ntabyo kurwaza agiyewe. None se umuntu uri mu kazi adakora ubwo urumva amaze iki? Nakibyo tubira iki? Reka nigire kuruhuka sindi mashini ikora itaruhuka. Yambaye nkarwaje kare. Busho niki? Dore wa mugore twavugaga yikubise hasi. Wiki? Baba we niko gitefa. Kira gikara ikisima none cyaba kimugwiriye koko. Mukobwa ja. Kutareka. Uyu sura bana yavuga koko Stefa. Aho bwamagara abahungu bari aho ngaho hirya baze tumujyane kwa muganga. Muganga se twamugezayo mu maboko koko busho. Ahubwo reba uko twabona umumotari rwose. Umumotari se hano twamukurayo koko Stefa. Uko bizana twahabona umumotari. Ubundi se ko usanzwe uzana moto yawe uyu munsi byagenze bite kugira ngo uteyizana koko? Ubu ntumunjyane kwa muganga. Ariko munyumvire haruzi ko moto inywa amazi Stefa. Ubu se nabona amafaranga yo kujya ngure essence buri munsi nshyira muri moto nzahanga ukaze kandi mwebwe muzana amaguru. Famba bakamba rero usimbuke mu rugo uzane moto uzumugeze kwa muganga. Zana amafaranga nyine. Zana amafaranga ya essence. Uzane moto yewe niyo yihutirwa amafaranga ndaza kubanyaguha. Ariko sura ya maryari kandi nshaka ko ngure essence ngashyira mwabona kuyizana hanga.
ubwo ibikoresho byose ukeneye ni amafaranga angahe Patri? hari imashini yo kogosha yo turagura inshyashya noneho y'umusatsi yo turayikodesha kuri 5 ubwo harabasigaye verine tugure n'irindi pamba tugure ibyo urimo urabisubiramo kandi byose wari warabyanditse narabibonye icyo nkubaza yose hamwe nangahe kugira ngo menye akenewe. Okay, nteranyije ubwo byose hamwe n'ibihumbi 50. Uretse gato nitaye audience yanarimo arampamagara. Yes Bude. Yego nye umeze ute? Ndaho nta kibazo nibereye kuri salon de coiffure yanjye. Ariko se wowe kuri salon barahakoze wajyuva kuri salon gatembeye. Ese ko numva wishimye uyu munsi Filipo yaguhaye ibiki Bude? Iyo nishimye ahubwo se wowe keretse mbanje kumenya icyagushimishije niho nafata umwanzuro maze kumva niba nanjye kuko bindeba. Birakureba cyane ahubwo niwe wakabaye wishimye kundusha. None se washimishijwe n'iki ko aricyo nshaka kumenya Shabude? Neza kigera kwa Chris. Nisegubitana na wavuye mu kazi ari kwinjiza imodoka mu gipangu. Ubwo sibyo nibyo byagushimishije ra? None se ko bavuga ngo gutinda mu bintu nuko utabyumva warabyumva umunsi ukaba ari wo wawe n'ibintu wavuye. Nkajya kumureba se? Cyane ariko ari mu rugo ndamwiboneye n'amaso yanjye. Waje ukamureba mukavuga mukamenya niba kubabariye cyangwa kubakaniye. Sha waretse nkamureba ubutaha koko Bude. Uyu munsi rwose ndumva bitashoboka. Bitashoboka ariko se birabuzwa n'iki koko ko nta kintu kidasanzwe urimo ukora kuri salon ese ko ari mu rugo waje ukamureba bikava mu nzira koko. Ikibazo se shaho ko naje nambaye uko nishakiye ubu nasubira mu rugo kwambara indi myenda myiza yo kujyana ahantu koko. None se usanzwe ufite salon de coiffure urabanza kumwiteguraho utumbabarire nje ntabiteguye neza ariko kuri salon. Shabude rekane gukora ibintu hubuhubu mbanze mbitegure neza ejo nzagiye niteguye ku buryo nibinanga ntazirenganya ngo wasanga byatewe nuko nagiye nsa nabi. Ejo hose uzagiye nubwo bwoba numva ufitera. Sijye ubikwibwiriye se uko byasa kose ejo ngomba kujyayo nkavugana nawe. Dere kuzarara umpaye raporo y'uko urugendo rwagenze. Yes Leya, amakuru ni meza Kiri, wowe umeze ute? nanjye ni sawa nta kibazo mfite rwose. Nta nubwo nkumbuye se Kiri, sha uzi ko duherukana kera. Kugukumbura byo ntibyabura. Ubu se koko sha mana yanjye we uzi ko nsigaye numva ntazi uko meze we. Niba urwaye se waje tukakuvura. Sinzi uko mba numva meze muri ngiye rwose. N'ubundi burwaye ahari ntabasha gusobanura umuntu ngo yumve neza uko meze. Cyakora abaganga twaragowe pe. Ubu se koko niba udashobora gusobanura uburwayi ufite urumva twakuvura gute? Gerageze kukubwira uko niyumva se basuramvura. Kuko ugiye kugerageza ntacyo nanjye ndagerageza. Urumva nsigaye nkabya kugukunda pe. Kabya kunkunda gute se ubwo? Barumva ntazi uko meze iyo hashize umwanya munini ntumvise ijwi ryawe. Mbese nkumva nta kindi kintu nshaka uretse kuba hafi yawe. Niba ari ukomeze se ko numva utorohewe. Ngaho rero mvura wambwiye ko ninkubwira uko niyumva ushakira umuti. Yewe navuye byinshi ariko iyo sinzi ko ndibona ukuntu nkuvura. Use nakwandikira umuti w'umutwe ntaguha umuti wo mu nda ntaguhuvura umugongo cyangwa naguhukuvura ububabare. Kandi gemba numva umuti wankisa nkuzi. Wawuguze se ukawunywa wabuze amafaranga ngo tugutwerere. Ikibazo no ufite kereka wemeye kuwumpa Kiri. Kare kose si ubimbwira nkaba nawe uguhaye. Ntuzi ko twebwe abaganga tuba twararahiye kwita ku buzima bw'abantu tutavanguye. Noneho nze nkurebe uwumpe muri uyu mugoroba. Ubu simpari hari umuntu dufitanye gahunda ngiye kureba. Ninde se? Ariko Leya ubwo urumva ninkubwira uwo muntu biri bugufasha iki? Ndagira ngo numva uwo muntu mufitanye gahunda udashobora gusubika ngo umbonere akanya ko kumvura. Ni gahunda ntashobora gusubika. N'undi musheri wawe se mwapanze kubonana? Cyakora urabaza koko. Ese ubundi iyo wibera umunyamakuru ko numva nabyo ubishoboye? Kuba umurezi birampagije. Gusa nyine mbwira niba ari mukeba wanjye tukurwanira amenye uko ngomba kwitwara mu kibuga batazagutsindira nasamye. Ntabwo ari we nta bandi bantu dufitanye gahunda. Niba atari umukobwa rero nta kibazo. Ntabwo ari umukobwa. None se Kiri ko numva umutima ukomeje kundemerera kuko umariye iki? Ubwo se koko iyo gahunda tuyishyire ejo se basi? Rero ko akomeje koza Chris igitutu se Chris azabyifata mate naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.
barakoze abo mu gikino c'urunana amakuru no munsi agarukiye ngaha mwakoze kubana natwe naho utaha. Thank you.